You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, videoblog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Glasanje za žanr filma je završeno, pobjednici su izvučeni. U prošloj epizodi Cinemanije imali smo prvu nagradnu igru u kojoj ste vi, koji nas gledate, glasali za žanr 16. odnosno ove epizode Cinemanije. Za žanr filma ste mogli glasati do četvrtka, kada je anketa okončana. Glasanje do samog finiša bilo neizvjesno, a na kraju najviše glasova je imao thriller sa jednim glasom ispred komedije i naučne fantastike. Kao što vam je poznato, svi vi koji ste dali svoj glas, bili ste u mogućnosti da osvojite 3 nagrade. Prva nagrada, kino karte za 2 osobe, izbor predstave i kina po vašoj želji. Druga nagrada, DVD film Blades of Glory. I treća nagrada, 3D naočale za filmove u trodimenzionalnoj projekciji. List randomizer sa websajta random.org izabrao je sljedeće osobe. Bam, bam, bam! Sretnim dobitnicima čestitamo na osvojenim nagradama, a svim ostalima hvala na učešću i puno sreće u sljedećoj nagradnoj igri Cinemanije. A sada nova epizoda. Tema videobloga je thriller Limitless, a režirao ga je Neil Burger. Uradio je isto tako režiju još 3 filma: Interview with Assassin, Illusionist i The Lucky Ones. Glavne uloge Bradley Cooper, Abby Cornish i Robert De Niro. Čovjek koristi 20% kapaciteta svog vlastitog mozga. MBT ti omogućava da iskoristiš svi 100%. Eddie Mora je besmisleni pisac bez ikakve budućnosti. Nakon što ga ostavlja njegova djevojka Lindy, tumarajući gradom, sreće starog prijatelja koji mu dadne MDT, novodizajnirani tajni medikament koji od običnjaka napravi najfokusiranijeg i najsamopouzdanijeg čovjeka na svijetu. Eddie najedanput prevazilazi sve barijere i kreće u osvajanje svijeta, od nule do vrha. Stvari se nedugo zatim kompliciraju, te Eddie na sebe skreće pažnju velikog broja ljudi, od gangstera do vrha Wall Streeta. Međutim, ništa ne dolazi džabe i MDT pilula pokazuje se kao mač sa 2 oštrice. Limitless je thriller prikazan na jedan jako inovativan način. Čestitke režiseru i njegovim disciplima na remek dijelu. Film će vas zainteresirati od samog početka i povući duboko u zečju rupu i svijet Eddie More. Ja skoro da nisam trepnuo tokom cijelog filma, a moram vam reći da je ovo jedan od najboljih thrillera koje sam ja gledao u zadnjih nekoliko godina. Nije potrebno da trošim riječi na bilo koje od aspekata ovoga filma, samo ću vam preporučiti obavezno gledanje Limitlessa. Film je unikat, tema kako do sada nije opisana. Zaplet radnje je od samog početka bez predaha, tako da definitivno ne možeš da odvojiš oči od ekrana. Inovativni su efekti zooma, gdje se prolazi kroz ulice, lokale i ljudski mozak. Na taj način dobivamo uvid kako bi bilo da koristimo veći procenat mozga nego što ga koristimo danas. Film je prošaran inteligentnim humorom, a situacije u kojima se Eddie nalazi same od sebe navode na smijeh. Moram reći, zvuči jako fino kad bi mogli uzeti jednu tabletu i dosjeći nove vrhunce. Ali uvijek postoji jedno ali. Moja ocjena za ovaj film je 95%. Gledali ste 16. epizodu Cinemanije. Gledajte nas i dalje putem ping! Ovdje imate prethodne epizode Cinemanije i playlistu prve sezone. Toliko za ovaj put i do sljedećeg epizode. Ćao!